da će to biti ipak najlepši trenutak moje i stvari naše karijere. Olimpijske igre 1996. održane su u Atlanti i bile su novi izazov za naš nacionalni tim. Grčka, Australija, Južna Koreja, Brazil, Porto Riko, Kina i Litvanija generalno u tom trenutku nisu predstavljali veći problem za našu reprezentaciju. Sve se odvijalo onako kako je zamišljeno i svi su sa nestrpljenjem očekivali dugo željeno finale sa američkim Dream Teamom. Do tog susreta došlo je upravo u finalu ovih olimpijskih igara. Ono što se nije desilo, moglo je da se desi, da se Savić nije povredio. Mi smo 30 minuta igrali jednu izvanrednu utakmicu sa Amerikancima, da bismo možda već tada svetu dokazali nešto, smo dokazali nešto kasnije, ali mislim da je tada reprezentacija mnogo bolje igrala nego svim onim. Mislim da je tada 96. bila izvanredna godina. Veliki hendikep za naš tim predstavljala je povreda Zorana Savića, ali su se plavi, predvođeni Divcem, Đorđevićem i Danilovićem, odlično držali protiv Amerikanaca skoro 30 minuta. Međutim, više od toga nisu mogli. Dream Team je osvojio zlato, reprezentaciji Jugoslavije je pripala srebrna medalja. Po mišljenju mnogih, najbolju igru u finalu pružio je Žarko Paspalj. To smatram kao jednu od dobrih utakmica koje se desile, nećemo možda kažem u pravom momentu. Ono što je najvažnije da smo mi do toga finala obavili ono što smo u principu trebali da obavimo. Mi smo imali mnogo vremena da se spremimo, uradili smo to na najbolji mogući način. Mislim da smo prvenstvo odigrali u jednoj jako velikoj formi i jednostavno protivnike sve s kojima smo igrali, mi smo ih praktično potpuno samili, osvojili, uzeli to polufinale protiv Litvanaca koji su stvarno jedan odličan tim bili u tom momentu i ostali kasnije i praktično finale protiv Amerikanaca je bilo za nas onako jedan šlag na tortu bez nekih pretjerano velikih obaveza i samo je bilo pitanje da li mi stvarno želimo da odigramo to finale na pravi način želimo. Ono što je po meni jedna interesantna situacija u svemu tome i koju po meni mislim treba pomenuti u odnosu na sve igrače, na momke koji su stvarno odradili jedan strahoviti posao. Ja se sjećam, recimo prije izlaska na teren stajali smo u nekom tunelu prije velikog finala. Neću da kažem da se tu neko boje od nas ili smo se mi bojali njih, ali u jednom momentu ti vidiš 5 momaka koji između sebe igraju uslovno rečeno malog fudbala na 7 metara u tom tunelu i vidiš jednu ekipu koja izlazi da obavi zadatak i da pobjedi, jer praktično to je jedini put koji im se priznaje. I generalno to prvo polovrijeme i način na koji smo mi prišli toj utakmici i jedna velika želja i u svakom slučaju respekt prema protivniku, nikakav strah, onako bilo je u svakom slučaju interesantno. Šteta što nije potrebalo do kraja, ali ako uzmemo obzir da je to ipak bio jedan najboljih timova koji su nikad imali, mislim da smo uradili dosta. Otprilike tad se tek vidjelo da bi dobio takvu ekipu ipak trebaš još 3 igrača, još 4 igrača da bi mogao da nosiš taj teret do kraja utakmice. Oni su se skoncentrisali na mene i Divca jer su nas poznavali iz NBA. Ja nisam odigrao. Mislim da je to, da sam na toj utakmici verovatno najlošiji odigrao od svih utakmica tokom turnira. Jednostavno nisam mogao da pogodim i nebitno, ali da sam igrao, ne znam nija kako,
možda bi produžili nadu našu na još, recimo, što smo se borili 30 minuta na 34 minuta ili 5 minuta. Oni su nas olako shvatili i onda kad je vrag odneo šalu, onda su oni počeli da igraju onako kako treba da igraju i tu je bilo tačka. Borislav Stankovic will now present medals to the silver medalist representing Yugoslavia. Au représentant de la Yougoslavie. Doček u Beogradu bio je onaj pravi, kao da je osvojeno zlato na olimpijadi, što je u principu bilo blizu istine, jer su američki profesionalci još uvek bili najbolji i nedodirljivi. Pred evropski šampionat u Španiji 1997. naša reprezentacija imala velikih problema sa povredama igrača. Najgore je prošao Predrag Danilović, na koga selektor našeg tima Željko Obradović na kraju nije mogao ni da računa. Ukratko, imali smo dosta problema sa igrom i sa ritmom igre na početku prvenstva. Nismo dobro igrali. Individualno neki od nas smo imali dobre partije. Ja lično sam dobro igrao taj početak šampionata, međutim, nije to bila ta igra i od jednog playmakera u toj generaciji, u takvoj jednoj ekipi baš i ne priliči jednom playmakeru da igra koš getera. Možda u tom trenutku nam je nedostajalo Saša Danilović koji se povredio na prvoj utakmici, imao jako tešku povredu zgloba i skoro celo prvenstvo odsedao do samog finala kad je pod injekcijama odigrao. On je bio naš prvi igrač, prvi strelac i jednostavno u tom trenutku nije bio na terenu, znači mora neko drugi da preuzme na sebe te neke kožegeterske karakteristike. I moram da kažem da mi je tu mnogo pomogao Moka Slavnić koji je u jednom trenutku posle 3 ili 4 utakmice u grupi, samoj grupi, gledao i pratio celo prvenstvo, povukao na stranu i samo mi je rekao 2 reči, onako kako, pošto među playmakerima se razumemo, mislim 2 reči, jedan jako dobar savjet. Malo manje ti, malo više ekipa. Jer se razumemo, kaže, razigraj druge, nije to što nama treba. I on je to video kao trener i kao vrhunski igrač i kao... Ja sam samo rekao, klimao glavom i okej. I par drugih utakmica koji sam odigrao na manje poena. Naša ekipa je dobila mnogo na igri. Razigrani su bili drugi igrači i onako sam mu par puta uputio i poglede i znake zahvalnosti i uvek sam to isticao i u javnosti i mislim da je tu stvarno pogodio. Posle lake početne pobede nad Poljskom, nenadano stigao je poraz od Italije. Utakmica je bila veoma nervozna na obe strane, a naši igrači se nisu snašli protiv grube italijanske odbrane, gde su Azzurri u svakom trenutku igrali na granici faula. Ceh za to platili su Letonci i Nemci, a zatim je na red došao i susret sa Hrvatskom. Dugo očekivani meč od 1991. godine raspada stare Jugoslavije i razlaza sa Hrvatima. Ova utakmica bila je više od obične košarke. Nervozna igra naših i strpljiva taktika protivnika doveli su mimo očekivanja većine ovaj meč do neizvesne završnice. Hrvatska imala prednost od poena, a do kraja je ostalo svega nekoliko sekundi i tada na scenu stupa svemogući Aleksandar Đorđević. Oni su igrali jako dobro, celu utakmicu. Ako su vodili prvo poluvreme, mi nismo uspeli da nađemo igru opterećeni nekom značajom pobede. Oni su imali ekipu, nisu važili za favorita, prema tome su igrali rastrećenije. Mi smo osetili pritisak, moram da priznajem, svi i jednostavno tu je bio red na nas malo starije da povučemo i ja sam onako osetio trenutak i u drugom poluvremenu sam, boga mi, dobro povuku, čini mi se koliko se sećam. Ta posljednja trojka je onako posljedica neke sigurnosti u to vreme moje i kao igrača i kao lidera, jednog od lidera i u reprezentaciji i u mojim klubovima u kojima sam igrao. Lopta je došla do mene jednostavno
želiš da što pre stigneš tamo i da u najbolje mogućoj balansu, ravnoteži šutneš taj šut koji si vežbao dosta puta, možda ne takav isti, ali onako u nekim dečačkim igrama, snovima ili na treninzima ili posle treninga ili na basketu, uvek smo pričali i mašli o tome 3, 2, 1 i ja u zadnjoj sekundi bacaš se, daješ i svi na tebe, ludilo i stvarno se tako desilo. Na krilima trijumfa protiv Hrvatske naš tim je nastavio sa pobedama, redom protiv Španije, Litvanije i Grčke. Na red je zatim došlo i finale i duel sa Italijanima koji su nam bili dužnici posle poraza iz drugog dela takmičenja po grupama. Savić, Đorđević, Rebrača, Bodiroga i ostali bili su na visini zadatka i Azuri su morali da priznaju da su plavi bolji od njih. Osvojena je nova zlatna medalja, a što je još važnije, naša reprezentacija je uspjela da odbrani najsjajnije odličje, osvojenu u Atini pre 2 godine. Prva utakmica je bila, mislim, protiv Poljaka, tu smo ih stvarno razvalili, dobili smo, ne znam, 20 razlike. Druga je bila, mogu reći, šok, izgubili smo Italijana, isto tako nešto 15-20 razlike, ništa nam nije, smo polazili za rukom. To nas je probudilo, da se ozbiljimo malo, da nije bilo to tako jednostavno. A onda ta trojka, čega se ja sećam, trojka Đorđevića protiv Hrvata, koja nas je još više digla. Čega još? Mislim da Danilović izvrnuo zglob protiv polufinalu i onda su nam nekako kao šanse pale u finalu, koji smo igrali ponovo protiv Italijana, a od njih smo izgubili sa 20 razlike. Samo finale protiv Italije je specifično u odnosu na to da smo izgubili u grupi, ali naravno sve se to zaboravlja kad igraš finalnu utakmicu, onda su motivi izuzetno veliki. Odigrali smo zaista veoma dobro u odbrani. Pre svega njihova 2 ključna igrača smo uspjeli da isključimo, Carltona Myersa i pre svega Fučku koji igraju izuzetno dobro to evropsko prvenstvo. I dobili na način da smo igrali pre svega odbrambenu utakmicu, da smo primili valjda 49 poena. Koliko se sećam, 62-49 rezultat je bio. U tom trenutku i reprezentacija Italije igrala na taj način da kontroliše igru. Prema tome trebalo je igrati pametno i ne srljati, ne juriti i ne igrati na način da šutiramo prve lopte, da dozvolimo njima da uđu u ritam utakmice koji njima odgovara. Odigralo se dobro, prelomili smo utakmicu i postali prvaci Evrope. Tu se sećam utakmice, stvarno tu smo ih pregazili. Mislim da su dali 49 poena, Savić protiv Fučke, nije mogao pogoditi penal, prebio ga u bukvalnom smislu. I to je to, Danilović igrao nešto malo, ali dovoljno da se pojavi na terenu, da nam ulije neku sigurnost i na kraju zlato i opet doček u Beogradu.